awan pang yaspinga amin nga utoy ken amin nariga di na samiren idaaga po kanya nadungong nga ina na nagtagibikan niya no dumteng ti oras tiyempo apa naginana dagiti nalupoy nalapita taktakyak na inayarakop sa nakto idwaya alama turugkan na imbagtuno dumakkel ka nasamit unay ragsak ngawan sarday ubong anasinaw tinakayarigan ngem asi agtupay no indama keltay o Diyos kasyan nakan asim tinta ipaay nasamit unay ragsak ngawan sarday ubog anasinaw tinakayarigan ngem asi agtupay no indama keltay o Diyos kasyan nakan asim tinta ipaay o Diyos kasyan nakan asim tinta ipaay